عجيب والله. يا رب نستر يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أبلين خيخا إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakka jirtanitti nagayaa fi rahmanni rabbii guddaa isinirratti haa jiraatu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni dandaya duba gartee waan imaana namaa da'iifsaa, waan nama mokkoraa, waan karaa isaatirraa nama meeysaa hundarraa rabbi duba gartee nu haa qabu, nu haa eewaluu isniin jechaatiin viidiyoo gabaabaa kana keessatti fedhinnaa rabbii guddaatiin inshaa Allah fitnaa dubartoota kutaa lammaffaa seenaa ajaa'ibaa qabadhee dhihaadhee dhufe insha Allah. Gurra qalbitti qaawun na caqasa. Duba gartee waniin isinirraa barbaadu yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya, akka duba gartee viidiyoo kana ofii keetiif qofti ilaaltee hin gabaabbanne nama biraatiifis futee duba gartee akka sheer gootu. Sababa ati viidiyoo kana sheer gooteen namni tokko gorfamee karaa rabbii qabachuudhaatiitu duniyaa fi waan duniyaa keessa jiru hundarra siif caala. نبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب مالجئ رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. نمتك سببا خيت الرب كأجل شراتيتو دنيا في وان دنيا خي سجر وان أدون تندبغرتي إرتي افتسي لنقل إججون دنيا في وان دنيا خيس جروهن در سيف تعالى دبغرتي إذا خباخي يتائي صاحبوتا خيا وجين أصون حاساو بمعنى صاحبوني خيا الحمد لله كتابا خنفا وجين هدو حاساو كتابا نندو دبسون قبع الحمد لله رب العالمين. ربنا وفق إدو بغرتي أصون كتابا خنا دبسو جوت سينا عجائبا تغرمالي دو بغرتي نريفة چيستي غرمالي دو بغرتي قلبي تنانتويته garmalee duba gartee keessa kiyya kana boochiste takkaan duba gartee dubbise. Mee seenaa bareedduu tanarraa namni yoo gorsa fudhate hin beekuu je'eetiin seenaa tana duba gartee isiniif dhiheessuudhaaf duba gartee dirqame. Obboleeyyan kiyya seenaa tana duba gartee waaniin ani mataa kiyyarraa akkanumatti wal qiqindeessee duba gartee fuudhee isiniif dhiheessu osoo tahin kitaaba caalimticha beekamaa namticha duba gartee gorsa isaatiin qalbii namaa jisuudhaan beekame imaam Abul Faraj al-Jawziyyul Baghdaadi kitaaba isaa beekamaa Talbiisu Ibliis kitaaba ja'amu kanarraa hin duba gartee seenaa tana fuudhe. Mee duba gartee maali waa'ee duba gartee hara shayxaanii itti dhufee nama jallisuun hara shayxaanii dhufee duba gartee ittiin imaana namaa da'iifsuun hara shayxaanii dhufee duba gartee ittiin karaa rabbiitirraa itti nama meeysuun irraa duba gartee tokko hara kami jee dubbata karaa duba gartee dubartootaatii jee duba gartee imaam Abul Faraj al-Jawziyyul Baghdaadiin rabbiin rahmata isaaf haa godhu kitaaba akkaan mi'aawu deema daran duba gartee das jedhu gisee dubbistee kitaaba Talbiisu Ibliis ja'amu kana keessatti nuti ibse. Gara duba gartee seenaa sanii osoon achi hin tarkaanfanne maal ja'a duba gartee gaaf tokko walaqiya Ibliisu Muusaa alayhi salaam. Ibliis la'nanni rabbii isarra haa jiraatu nabiyyallaa Muusaa alayhi salaam duba gartee gaaf takka qunname. Hogguu kana duba gartee maal je'een yaa Muusaa ati rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si jaalatee si filatee akka duba gartee isaa wajjin haasoytu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa siif laaffisee. Mee duba gartee aniin kun sababaan aadamiif sujuuduu dhabuudhaatiin rabbii wajjin wal dhabeetiin jira. Rabbii kiyyaa wajjin walitti na araarsii manguddummaa naaf dhaabbadhu je'een duba gartee. Hogguu kana nabiyyallaa Muusaan alayhi salaam rabbi bira dhaqe yaa rabbii Ibliis toobachuu fedha. Manguddummaa ni ergate manguddummaa isaa tana manguddummaa tiyya tana narraa qeebalii je'een. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa garaa namatti hin jabaatu. Rabbiin abbaa rahmataati. Rabbiin duba gartee isa haadhaa fi abbaa nu dhalan daran duba gartee garaa namaaf laaf. Maal je'een duba gartee yaa ergamaa kiyya yaa Muusaa manguddummaa tantee qeebaleetiin jira ammoo wahuma takka qofa haa godhu Ibliis waan takka qofa haa godhu maali jennaan
osoo duba gartee aadam jiru sujuudiif je'eniitiin dide amma gaa duba gartee nabiyyallaa aadam alayhi salaam du'e addunyaarraa boqotee jira ajaja kiyya fudhatee qabrii isaa dhaqee isaaf haa sujuuduu je'een قرآن خيس ربي سبحانه وتعالى ملائكة هندان دبغتي أك إسان آدمي سجد ربي إسان أجج فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فسجد الملائكة ملائكان هندين دبغتي نبي الله آدمي نسجودا إلا إبليس وان إبليس انتهين استكبر نبوني كمتي وكان من الكافرين ورد بغرتي ربي تخفر راهيته هو خنا دبغرتي ربين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين يا إبليس نمتجان هركخيان خنا أومف مال سجود سيوركي مو نبون تيمو قل أنتم ما تسيدقى فمجنان إبليس مالجي عليه ما يستحق من الله اللعنة على إبليس خر رحمة ربي ترى دربمي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا تدبغرتي إسا جعل أنا إبدرانا أمتي إسا دبغرتي خروف الراء أمتي على كل حال كساوا إيخنا ديرادا كما رغتي إيه فتشو فين دبغرتي فيدن هقو خنا دبغرتي قبري إساتيف دكيها سجود ربي جنان نبي الله موسى عليه السلام شرطي تنفلتيتي إبليس تلوفي هاي جئين خط نلوفي ربي سبحانه وتعالى من قدمات ينراك إبال جر توباتي سراني كيبل أمو وهما تكا قفاني جين شرطي لفخاي ربي مالي شرطي ديمتي قبري آدمي سجود داني لا إله إلا الله قبري آدمي ديمتي سجود راني ربي سبحانه وتعالى توباتي سراك إبال بدي بغرتي سرادو بغرتي سيف أرارم هقو خنا إبليس ندلني نئاري تجيجين يا موسى نمتي تجرون جرو إساف سجودو ديتين إيغا إني دو إبودا قبري إساتف دك إسجودا جئين بونرام بون إداعتي كفرما ران كفرما إداعتي دوبا غرتي جلين الران جلين براتي دبلتي أمو جئين أني تنوان قرو سببا أتي من قدوماتي يتننا ديتين أني دوبا غرتي واسدين سيفلاما نتأجهي جئين إنو جان إبليسيتو نبي الله موسى دان جان قالت نبيراك أبدا وان من قدوما ربي برنا ديتف وان دوبا غرتي تولنا قلتف قالت نبيراك أبدا قالت خيخنا هركان سيقل تشوفه دا ندقه دامسان سيفتام يا موسى إبليسي توما دامسان نبي الله موسى دام مدم عليه السلام يا موسى جئين أني بك صديق أفتي فراني إيجي جئين أني بك صديق أفتي دوبا غرتي فراني إيجي فاذكرني عند ثلاثة بك صديق أفتي فراني إيجي هاي أبو بكي سدين إبليس نمتي تين رفوهن إيس نتلي بيخ قادوانو قبدي فرا إيجو قم تكفى جئين دوبا غرتي اذكرني حين تغضبوا جزيني في دوبا غرتي دلنتو جزي آرتو فراني إيجي أنمني جزي آري دوبا غرتي أكا جولي تتكون خبت تبتوتي نما سانيتي تبت نمي توكو جزي آري جيرو جزي دلني جيرو وان فئ دبتا وان فئ لاكتا وان فئ مرتيسا وان فئ دوا وان فئ جبساجتشو أوكي هوغو سندوبا غرتي نمتيچي سندوبي تكلين دبتو ان عرب سات هي دبت دملي جي ابليس وان تكلين اركوان اجساته هملي وان تكلين دغفتو ان غرساته هملي وان تكلي هركان قبتو ان هركساته هملي وان تكبك تكلين ديمو اميلا ساته هملي بمعنى نمتيچا اري جرو خنا ان توهنا يجل اولچيتين جروانين ان فدو اكناف دلغون فد لا نمني جزء عارف مثلا نجارتين ساديني سيخ خجؤوني خان هذا عربسو خان علمو خبلو خان مارج أبسو خان ميشاها نجداران دو خان مالك أبوبو خان إف وران خان إف أجيس نمني جزء ما عارف إفين بيو
bakkasan duba gartee shayxaanaatu jira ibliisiitu nama taphachuutti jira jechuudha gizee aartu na yaadadhu je'een ansii dhufeetiin jira hogguusan tak lammiisa gizee duba gartee lola deemuuf deemtu na yaadadhu je'een an bakkasaniin jira gizee jihaada deemuuf deemtu na yaadadhu an bakkasaniin jira bakka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama naa jechaa lubbuu isaa kanne nama naa jechaa wareegame an jannataan kannaaf waan akkanaatiin godhaaf ja'u kana ibliisi fida adeero ilmootee eenyu dhiista haadha mana teetii duba gartee gizee ati duute nama biraa si boodaa fuudhuu deem qabeenya kee mana kee horii kee alaa mana kee jinnii kee si dura fidaa jechuu duba gartee akka ati lola san dhiistee garagaltee dheefa deemtu ibliisi godha shari'aa islaamaa keessatti rabbiif jecha karaa rabbii keessatti loluuf eega baate booda sodaa dheefa garagaltee deemuun dilii gurguddoo waan nama halaakaatirraahii jechuu sadee isaa duba gartee bakkiniin ani deemuuf tana duba gartee intala dhalaatii wajjin khobaa inuma hin taa'in dubartii takkaa wajjin khobaate inuma hin taa'inii ibliisiitu nabiyya allah muusaa hime ati intala dubartii takkaa wajjin khobaa kee teeysee sadeeysaan ani tahu malee hin taane kana nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa keeysatti nuuf hime maal jee gurbaan tokko intala dubartii takkaa wajjin khobaa isaa hin taa'u sadeeysaan isaa shayxaana tahu malee jee nabiin sallallahu alayhi wasallam ati khobaate intala halaalsiif hin taane wajjin chaat hin gootu khobaate bilbila wajji haasoytee wajjin itti bilbiltee hin haasoytu wahuma fedhe keessa intala halaalsiif hin taane khobaa wajji haasoytee shayxaanni bakka san qophaawee si eeggachuu jiraa beek illima ati keessaa hin baane keessatti si darbee wilii duba gartee umrii tee guutuu salaanni kun sitti mi'aawu khayrii tana daleeda khayriin tun sitti mi'ooytu ati gizee hunda duba gartee dubruma jala fiiguudha rabbi nu haa eewan umar ibnu abdulaziz maal ja'a khaliifaan islaamaa beekamaan intala halaalsiif hin taane takkaa wajjin khobaa hin taa'in osoo qur'aanallee isii qaraasisuu taate laala obboleeyyan qur'aana nama qaraasisuun khayriidha nabiin akkijee sallallahu alayhi wasallam خيركم من تعلم القرآن وعلمه الرجالان كيسان نما قرآن ربي براتي برسيسيجي نبي صلى الله عليه وسلم أكسو ما وجهنو انت لا حلال سيفنتاني خيري قدوتنا أصو برسيسو اللي تاتو جنين تا انجي عمر بن عبد العزيز لغاسات قرآن برسيسة جتي بروان براك أراتا تيسي وان خنا فوئي وللرسيخاي أنن قافتين بكسن شيطاني qocollotti jira jechuu duba gartee yaa rabbi dukkaka kanaas nurra kaasi yaa allah duba conclusion godhuudhaaf walitti haqaaruudhaaf dubbii ibliis waa sadii duba gartee nabiyyallaa muusaaf dhaan bakka sadiin kana firraan eegje takkaffaa gizee aartu lammaffaa gizee karaa rabbii keeysatti loluuf deemtu bima'naa fakkeenyaaf karaa rabbii keessatti sadaqachuun ilmi barachuudhaaf deemuun akkasuma duba gartee gaariitti nama ajajanii hamtuurraa nama dhorkuun akkaataa adda addaatiin namni karaa rabbii keessatti lola kana keessaahis duba gartee bakka san ni jira jechuu ibliis akka ati khayrii tana hin dalaganne rakkoo adda addaa si dura fide fakkeenyaaf ni sadaqatta gizee jettu jaartiin tee maal nyaatti ilmoon tee maal nyaata hay mana kee khiraa manaan kafallee bar inshuraansii makeenaas si eeggadha jinni si dura lafa kaaya jechuu bakka san isaa jira sadeeysaa qabxii nu deemnuuf maali intala dubraa tan halaal siif hin taane wajjin khobaatee hin taa'inii jedhe duba garte bakka sadeen kana jira firraa eeguu qabna obboleen kiyya xiqqashoniin dheeraadhee naf fakkaata yoogaa seenaan xiqqashonii dheeraatti itti fuufii jettan ittiniin fuufa inshaa allah isin eega yoo seenaa itti fuufii jettan ittiniin fuufa وصون سينا هندو بدين تكاشو ديران يومو برو إن شاء الله ولله لا أعرف أسمرت دوبا قرتي قبابنا خنجت تنتاتا إن شاء الله I am ready so may إسن رهين إيغا سينا دوبا قرتي سلا
sagantaa qabannee dhufneehu itti hin fuufne sumaan dhaamsa bareedaa tokko kitaaba kanarraa osoo isin dabarsuuti yeroon tiyya khutte seenaa duba gartee yoo itti fuufii jettan ittiin hin fuufa yookiin kaan lakki nu dheeraataa baru duba gartee waliin laalla yoo kan jettan taatanis duba gartee ani duba gartee insha Allah qophiina insha Allah okay itti fuufii insha Allah طيب ان شاء الله هي اتفوفنا ان شاء الله غا غرا قلبي تقاون نجاقسا ان شاء الله دوبا غرتي وبولينكيا خان اسلاما سيناتا ندوبا غرتي عالم تيچغودا بكما وهب ابن منبه جانيتي تدوبا غرتي اوديسا مال جاء زمن در قيس دوبا غرتي لال نمتيچا اكان ربي جبرو ام بك كمي تجرا شيخ غنداتي نمتيچخون نمتيچا اكان ربي جبرو ام بك كمي تجرا امانا جبيسا ربي صداتا غيا سومنان اولا هل كان دابچا بولا نما وجينها سوا هنقب نما قرمل ربي صداق ربي قبروا إسات الراخن كئ أمني دبقرتي بي يسنجروا فينا نوا سنجروا هندينو نمتك نمني وائي شيختي تشخنا نمنيهم بينهم جرو خانا دبقرتي قاف توكو موتين قندسني لبسيتك كباسي مالي أمتا درقاقوتا هندان دبقرتي خااتي خرو لولا ديما بيجسن نمني ويرا رفنان خاء بيجتي سنفر دبقرتي دي بسا بيجتي سن دبقرتي حقا خيسانيف فالمدى وانجا أولبسي جزي باسي أبوليين سديتو جرا انت لدبرا بريدو أبوليتي تككمان إسان أبوليين إيرانم سدي انت لدبرا تنقرملي أكام بريدو تكا دبقرتيك أبان مال جاءن إسان سدينو دبقرتي ديماني خرا ربي خيست لولو فعلا ديماني دانغا بي إساني خبتشيسو بربادن دبقرتي لولا خانا خيسا قودا فرچو بربادن أمو وان تكاتو دبقرتي إسان قبي وان تكاتو دلي اتتيه مالي وبوليتي إساني تنئين يبرت إيفتني هاديما هقو خانا إسان سدينو ولين جاءن نتبيتنا خيست نمني أمنو تقل لنو هنجرو شيخ تتسملي ولين جاءن دبقرتي شيخ تيچا ربي قبرون بيكامي شيخ تيچا قويا صوبماني هل كانت أبتشو أم بيكامي شيخ تيچا إيغ ربي وجه هاساو نما وجه هاساو انكمني خانا إسا مالي انت لدتانا دوباقرتي انت لحرامي راتي فمتو تاتي تانا نمني اتخانني برا خايني ديمنو هنجيبو والهنجا عن دوباقرتي طيب دوبا أبوليتي إساني تناني فوداني اتلقان السلام عليكم شيخ وعليكم السلام شيخ أني أركتا خنو بيتين ينما ويرارو نطفه لولا خانا خيسا قودة فراتشو رفينا بيتين يتنتي فتشو فينا أمو وان تكان نقبي انتلتنا وبوليتي تينيتنا نما برتي إيفاني ديمنو دبني نما برخايني ديمنو دبني نما أماناتنا نوجبي سدبني سيمالي شيخا أماناتنا سبرا خايتشو فينا جنان مال جاء شيخ تيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نيلولي انت لا دلا كميت نبرا خيساني ديمتا دوبرتي تاكا كمين نيلولي جاتشو هقو خانا دوباقرتي شيخ دوباقرتي إنيو تو أبوليتي تينيتانا نوف ديبس إنيو نوفتيس ني خادتان ني صوصوبان هنگا دوباقرتي شيطاني دوفي اتحاساسو تاكت مال جان شيخ تيجان شيخا فولي أمانا جبيسيتا سلاتو ولين أركتان ati duba gartee as galta isii tana mana kee xachi aanu galchitee tuma duba gartee nyaataa fi waan isiin feetu godhaa fi duba gartee fuudhii humaa rakkoon qabu jeen jechuudha. Haa jee duba gartee sheektichi obboleetii isaanii tananii fuudhee fuula keessaa ullaal irraa garagalee dubbisa. Hunoo manachi aanu san haaya jeen jechuudha. Inni asii gojoo tokko tarabbi keessatti gabbaruu qaba. Isii duba gartee kunooti achi haaya hii jeen. طيب
duba gartee ni geessan achini kaayan sheetichi kun rabbii isaa gabbarutti ni eegale gizee duba gartee za'aan nyaata isii geeyse maal godha jechuudha nyaata fuudhe hin dubbisu fuudhee hulaa dura kaayefiitii hulaa tiladheetuma biraa deema taltiini beeyti hulaa banteetuma nyaata fudhattee ol seenti jechuudha hanga yeroo takkaatiif akkasitti duba gartee nyaata kana geeysuufii ture hanga dhufee ibliis itti hasaasu takkatti ajiib maal jeen maal qabaayoo assalaamu alaykum jetteen intaltituun guyyaa kana nama wajji haasoytuus hin qabdu atilleen duba gartee yoo qalbii isii tana eede maal qabaa jas nyaata fuudhi kaayiif ulaadhidhe assalaamu alaykum nyaata kee fudhadhu jeeyinii jeen waan biraa takka haaya nyaatanii fuudhaa ni dhaqaa assalaamu alaykum nyaata si kaayi fudhadhu jeetuma deema baruus akkasuma godha hanga yeroo takka akkanatti deeman duba gartee tiqasho booda ammas yeroo dheeraa booda dhufee maal qabaa hulaa dhodhooytee gizee isiin hulaa sirraa bante nyaata sii harka keeysee akkam nagayaa fayyaa jettee osoo dubbistee biraa deemte maal qabaa jeen laal akkaataa inni itti dhufe laal namni tokko gizee badii hojjechuu deemu hugguma takka badii san keessan deem hin seenu adeemsa duba gartee bu'aa bahii keessa deemu qaba sirrin na caqas ni fuudhe sheettichi amma nyaata hulaanii dhadhoa irraa bantii assalaamu alaykum akkam nagayaa fayyaa jee dubbiseeti nyaata kanneef biraa deema daasiin yeroo dheeraa takka duba gartee akkas godhuu eegale amma duba gartee xiqashoo booda ammaas ibliisitti dhufee maal qaba hanga isiin hulaa cufattee nyaattu ati hulaa isii duba teessee yoo isii haaseessite maal qaba hogguu kana duba gartee haaya je'eeti nyaata fuudhee ni geessaa fi isiin hulaa cufattee teessee mana keessa nyaatti inni hulaa duba taa'ee duba gartee isii haaseessa jechuudha yeroo hanga takka akkasii waliin ni deeman gurra qalbitti qaabuun na caqasaa obboleeyyan kiyya erga duba gartee yeroo hanga takka akkasitti waliin deeman booda maal je'een jechuudha ammaas maal qaba gizee isiin nyaata nyaattu hulaa bantee duba gartee isiin nyaachaa ati haasawaa yoo booharsite hoo maal qabaa je'een ibliisii akkana jaan ma sheettichi hin beeku duraan sheettichi dubbisuun ture intalatan yaa allah hayyee nyaatanii fuudhe ni geessa gizee isiin nyaatte hulaa banaa hanga isiin nyaattuu taa'eeti wajji haasawa duba gartee guyyaa kaan ibliis maal je'een jechuudha boo hoggumaaf akkana wajji haasawaa ol ta'a hanga isiin nyaata kana nyaattu hulaa banaa dhiistaniituma mana isii keessa seentee duba gartee isii bira teessee isii booharsaa yoo isiin hanga isii nyaata isii kana nyaattu yoo wajji teesse maal waa qaba je'een jechuu tayyib humaan qabu nyaatani kannaaf ol seena hulaan banaa teessi hanga isiin nyaattuu duba gartee taa'eeti wajjin haasawa yeroo hanga takka erga akkasitti wajjin deemaniin booda maal je'een sheekha ati sheekha gandaati namuu duba gartee rabbi sodaatta si beeka namni si dhalaa wajjin haasawu yoo si arke maqaa keetii si bada gizee intala tanaa wajjin haasoytu osoo hulaata nafirraa cuftee teessee wajjin haasoyte irra bareedaadha je'een jechuu ibliis laalaa obboleeyyan kiyya sheeticha rabbi gabbaruudhaan beekan dhugattuu jee jechuu sheektichi khalaas nyaatanii fuudha mana ol naqa hulaani cufa taa'ee duba gartee wajjin haasawa osoo akkasit deemuu gaaf takka sarbaa isii kana arkee fuudhee harkaan dhawe jechuu intala gaafa duraa ijaan dhaalee dubbisuu dide intala gaafa duraa lakkii ani dhalaa wajjin haasawa hin qabu je'ee duba gartee amaanaa fudhachuu dide arra duba gartee kunooti harkaan sarbaa isii keessa dhawe rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haa sattaru rabbiin khaatimaa nu haa tolchu obboleeyyan kiyya فما زال يقبلها جئ إمام أبو الفرج الجوزين كتاب ساخن خيست أوديسي دوبا غرتي شيتيچي
intalatana dhudhungatee qaqqabachurraa if booda hin deebine hatta waxa'a fiihaa hangaanii fi duba gartee zinaa itti dalagee fahamilat garatti godhatte duba gartee intalti inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كان جاء ربي يا ورد وقال ربي أمنتن تركان في شيطانا جلهن ديبنا سيقلتين أتي انت لتكا أكل متقو يا خيسا خاتي زنا اتندلي أديم سبو آبايي خيسا بهو تجردو بقرتي ربي نها ايوال ربي نها سترو بليان كي انتلتي دو بقرتي قرتي قرتي gurbaa dhiiraa tokko dhalte intalti hogguu kana ibliisitti dhufe sheekha je'een dhagayi je'een intala gaakunooti zinaa itti daleyde diqaalaa dhalchiiste yoo amma duba gartee daftee isii tanaas ajjeestee mucaa kanaas qaltee awwaaluu baatte booda duba gartee biitti guutuun si tuftii hunoosheettichi intala amaanaa itti khannatan intala amaanaa biratti dhiifatanii deeman rabbi sodaata ja'anii isa biratti dhiisanii deemanitti zinaa dalagee ja'anii umrii tee guutuu maqaan si badaa ja'anii jechuudha iblis jeen hogguu kana aboo dhugattuu maqaan nama baduu mannaa mataan nama baduu wayyaa dhaqe intalaas qalee mucaas qalee duba gartee mana isiin keessa galtu keessa deeraa gama hulaa duubaatiin boolla guddoo takka qotee achi keessatti awwaalee akka nam takkalleen hin beene dhagaa guddaa tokko boolla sanirra kaaye. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Rabbi nu haa sattaru baleeyyan kiyya kan islaamaa dubbiin akka jabdu yoo rabbi nama sattare malee wallahi yoo rabbi nu eewale malee yoo rabbi nu tiifate malee nuti akka keenyaan if eeguu hin dandeenyu. Dubbiin ati qur'aana beeytee miti. dubbiin ati ilmii beeytee miti dubbiin ati rabbi sodaachuudha rabbiin sodaa isaa qalbii keessa nu haa kaayu obboleeyyan kiyya kan islaama duba yeroo dheeraa booda obboleeyyan intala tanaa lola san xumuraniiti as deebi'an obboleetii teenya laalla jaanii obboleetii isaanii tan amata meeqa ijaan hin arkine tan amata meeqa yaadan tan amata meeqa dharra'aniif obboleetii teenya laallaa ja'anii fiigaa dhufan sheetichatti gizee dhufan sheekha obboleetiin teenya mee gizee ja'anii sheetichi duba gartee taa'ee boy inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maali sheekha obboleetiin teessan eega isin kuttan booda na harka dhukkubsachiisee olii gad qabeetiin firraa duba gartee akkasitti na harkatti duutee kunoo qabriin isii akkanaa jee kijibaan qabrii namaatitti fuudhee geessee isaan qaceelche zinaatti dalage intala namaa qalee ajjeese mucaa isiirraa dhalees qalee ajjeese achi booda kijibaan ammaas qabrii namaatiif fuudhee isaan qaceelche kana hunda sheeyxaanaa itti taphachuutu jira geema gurbaa kana duba ni dhaqan qabrii san gubbaa dhaabbatanii booyanii araarama rabbii kadhatanii fi deeman galgala gizee rafuuf deeman ibliisitti dhufe isaan sadeenuu manaaman yaa jiran ni dhageessanii obboleetiin teessan hin duune jeen obboleetiin tee qabriin isin dheexaniirra salaattan san qabrii obboleetii teessaniitii miti sheetichi erga isin kuttan booda obboleetii teessan zinaa itti dalagee ilmoo irraa dhalee namaan na dhagayaa maqaa kiyyaatu na badaa je'eeti isii fi ilmoo irraa dhala sanis qalee ajjeesee goojjoo isiin keessa taa'u jirtu deeraa keessa gama mirgaatiin boolla qoteechitti awwaalee dhagaa guddaa tokkotu jira dhaqaa laalaa jeen jechuu iblis hogguu kana duuba gartee yaa obboleeyyan kiyya kan islaamaa wanni ajaa'iba namatti tahuu ganama gizee hirribaa ka'an wal sodaatan isaan sadeenuu dhiiroo maalii ma kana xiqqaan isaan keessaa aboona dhageyaa jeen edda manaa makkanaatiin arkee jeen guddaanis anis niin arkee jeen xiqqa hajidduut anis arkeetiin jira duba maal goonaa jennaan kana guddaan maal je'e aboo kuni burzuzaati namni waan akkanaa godhu hin jiru gurbaan nama sheekaati nama rabbi sodaatu nama biitii guutuun beetu nama akkanaa godhu miti nurraa dhiisaa hijeen jechuu kana maal je'een xiqqaan lakkii waan tana wahuma rabbiin nu garsiiseef qaba dheenee laallu malee ja'an jechuu osoo sheektichatti hin dubbanne mana isin keessa galtusan ni seenan
manni san deeraa qaba deeraa keessa seenanii gama mirgaa gizee garagale mucaan obboleessi xiqqaan dhagaa guddaa tokko harka kottaa jeen obboleen kiyya dhagaa san fuudhee kaasee gizee duba gartee boolla san qotu kunooti reefki obboleettii isaanii muciyyoo duba gartee mucaa isiin dhalte wajjiin achi keessa ciisutti jira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun duba gartee watakka illee dubbii takkan goone obboleen eenyu bira dhaqan mootii ganda sanii bira dhaqan yaa mootii kunooti intala amaanaa itti kannannee intala akkana godhee ja'anii gizeetti himatan mootichi maal godhee ummata gandaa hunda walii baasee sheekticha duba gartee ummata gandaa duratti fannisuuf deema jechuu amma ummata gandaa duratti duba gartee baasee ummata gandaa duratti qaanyeessee ummata gandaa duratti sheekticha kana fannisuu deema mootichi ummata gandaa biyya guutuu walii baasee mootichi waan akkanaa dalagee ajiib sheekticha duba gartee harka hudduu duubatti hidhanii ni fidan gizee amma fannisuudhaaf deeman iblis cahaatti dhufe dhageessaa jeeyyaa sheekh kana hunda kasid dalage anaa je'in ammallee rakkoo ati keeysa jirtu kana keeysa namni si baasu tokkollee nuu hin jiru ana malee je'in rakkoo ati si mudatte tana keeysaa siin baasa waan takka qofa naa godhii jeen jechuu iblis maani si godha jennaan rabbitti khafariitii naa sujuudii jeen jechuu sheetichi rabbitti khafaree inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ibliisiif sujuude jechuu gizee ibliisiif sujuudu iblis maal je'een inni akhaafu allaha rabba alcaalamiin an sirraa qulqullaawiitiin jira an duba gartee rabbii caalama uumeen sodaadhaa baafadhu jeen jechuu sheetichi zinaa dalage sheetichi intala ajjeesee mucaa isiirraa dhalellee ajjeesee dhumarra duba gartee rabbitti khafree khaatimaan baddee mootichi sheeticha fuudhee fannisee inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbiin haa sattaru kana duba gartee rabbiin qur'aana keessatti dubbatee maal ja'a kamathali shayxaani idh qaala lil'insaani kfur falammaa kafara qaala innii bari'un minka innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin fakkiin duba gartee shayxaanaa hogguu duba gartee badii hojjedhu siin jau atiif hin beektu hogguu rabbitti khafar deem zinaa dalagi deem intala tana akkas godhi deem qabeenya namaa saan deem akkana godhi si babbareeche jechuudha eef quban qabdu ati erga duba gartee dheeyxee badii san hojjatte booda erga duba gartee yakka hamaa yakka fokkotaa san raawwatteen booda maal sin jaas garagalee inni bari'un minka ani waan ati hojjatte kanarraa qulqullaaweetiin jira nan beeytu sin beeku takkaa naafetti wal dhageenya wal arkinee hin beeknu inni akhaafu allaha rabba alcaalamiin ani rabbiin sodaadhaa siin jaa yaa turaa badii meeqa daleeydee maaliifin dalagdettee ta hin sheenuyne badii meeqa dhooysaadhaan daleeydee maaliifin akkana godha maaliifin akkana dalaga maaliifin waa kana godha jettee cinqattee hiraattee hin beeytu yakka meeqoo hojjattee kasii fi rabbi qoftii waliin beektan maalumaafin akkana godha way silaan akkas godhuu baadhee jettee yakka meeqarraa duba gartee sheenoytee umrii tee guutuu ilaa amma booyuu jirta kan akkas si godhu jiru san sheeyxaanaati beeki sheetichi duba gartee rabbi gabbaruudhaan beekame rabbitti kafreetii addunyaarraa du'e rabbi subhaanahu wa ta'ala خاتما نهاتولشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم دلقان نما تولون بودينتي سيتولون هاجئ ربي نبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى نيدن دا خاتما نهاتولشو ربي بوديتين نهاتولشو ربي ور الدنيا الرقافة ديمو لا إله إلا الله محمد رسول الله جئ الدنيا راديمو ربي نهاقول أصو سلانو أصو صومنو أصو خيري دلقنو أصو ربي تبونو ور الدنيا رادو بغرتي قال ربي نهاقول ور دو بغرتي توبتي ربي توبا دي بإيفي كلمة بريدو كلمة دو بغرتي دنيان تنقوتون ميزان إسيهم فوني كلمة سببا إسيتين دجي في سيدنا المسبا إسيتين جنتا في أزامني التنجارما نؤفان كاي ربي سبحانه وتعالى الدنيا تنرانها قجيسو صخرات الموت ربي نرتها لابس خاتمة ربي نهاتولشو سنين جتشاتين هدون إيراد إيه فمالينا قدا حقا يهندو بدي رب
ربما الراهي توفقني يندو غنغوري نفسياتي يافي شيطان الراهي ورد بغرتي وان دجيه تدلغو رب سبحانه وتعالى نهاغدو سينا برا بريدو تنغورسا irraa fudhannu fitnaa dubartoota kutaa sadaffaadhaan hanga walitti deebinuu nagaan naa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.